Naravno, pozdravljam sve prisutne i najavljujemo prvu utakmicu, to jest naše gostovanje u Posušju, četvrtfinale kupa. Mi smo u prošloj utakmici u prvenstvu u Gabeli uspjeli da napravimo jedan ogroman veliki korak ka našem konačnom cilju, a naš osnovni konačni cilj je opstanak u ligi, tako da smo sad veoma blizu toga. Naravno nismo još završili, ali nismo, i vi znate da sam ja rekao da ćemo uvijek razmišljati o prvoj narednoj, i nismo razmišljali tada prije te utakmice o ovoj sada. Međutim, ovo je sad utakmica koja je u stvari dvomeč, i ovo je utakmica u kojoj vjerovatno u prvoj utakmici ne vjerujem da će biti nešto riješeno i da će biti izvjesno, jer postoji revanš. To jeste draž kup utakmica, uzimajući obzir da je Posušje u nastavku prvenstva imala 100% učinak. Ekipa koja je dobro posložena, koja ima kvalitet, i evo pobjeda u Tuzli u prošlom kolu, kao što smo i mi pobjedili u Gabeli. Oni su pobjedili Tuzla City, a to je direktna borba za opstanak bila, i sigurno da su time pokazali koliko su ozbiljni. Mi to znamo, naravno, i nama je jedini, ako mogu reći, jedna otežavajuća okolnost, to je što smo tek stigli iz Hercegovine, a već sutra ujutru moramo ponovo u Hercegovinu. I sad kad bih, a tu narušava malo ovo moje razmišljanje da je prva utakmica koja je u nizu najbitnija, kad bi sad spominjao da mi već u subotu igramo i sa Zrinskim, a moram to spomenuti jer mislim da, pogotovo što smo ponovo naišli na nerazumijevanje ljudi koji odlučuju o tome, jer smo mi na vrijeme podnijeli zahtjev da nam uvaže činjenicu da je to atak na naše fudbalere, na njihovo zdravlje. Vi znate sami da nije svejedno igrati dnevni termin utakmicu i noćni termin utakmicu u Hercegovini. Treba putovati 6,5-7 sati iz Hercegovine. Tako da, u razmišljanju naravno kako šta uraditi poslije ove pobjede sa Goškom, mi želimo da uradimo u Posušju dobar rezultat za nas. Dobar rezultat je sve sem poraza, ja bar tako smatram, jer znajući obzir da i mi i Posušje smo otvorili polusezonu na način kako smo očekivali to, da smo napravili pozitivne rezultate, sigurno da to daje draž i normalno donosi neizvjesnost. Ali isto tako moram da razmišljam da je to sljedeća utakmica već kad izađemo iz autobusa u četvrtak ujutro, kad se vratimo iz Hercegovine, mi ćemo morati u subotu igrati sa Zrinskim. Tu se nameće pomalo razmišljanje da mijenjamo, što se tiče, uvijek je dobro podržati pobjednički tim koji pobjeđuje, koji kažu tim koji pobjeđuje se ne mijenja, međutim mi smo zaista primorani. Da li je to svjesno, nesvjesno, ja ne znam, ali u svakom slučaju mi smo primorani da moramo dobro sada razmisliti i rasporediti snage na ove dvije utakmice. Naravno, kup utakmica ima revanš, iz tog razloga razmišljam kako postupiti, uzmejući obzir da je Srđan Grabež imao temperaturu povišenu 4 dana, Puna nije ni putovao u Gabelu, i to je jedan od ključnih igrača u našoj posljednjoj liniji, ali vidjeli ste da je njegova alternativa, ako mogu tako reći, Batar, odradio svoj posao na izuzetno visokom nivou, da je Ređić tek počeo normalno da radi sa ekipom i da to nosi određeni rizik, a da imamo naravno i neke igrače koji su potpuno umorni i teško je, nisu isti organizmi, dakle neko se oporavlja malo brže, neko malo sporije, a mi već sutra trebamo ponovo sjesti u autobus iza Hercegovine. Tako da, naravno, imamo igrački kadar dovoljan, ja ovo pričam samo iz razloga što mi je žao igrača, jer svaki od njih želi da učestvuje u pobjedama, u plasmanima, u dalje takmičenje u kupu, u visokom plasmanu, u prvenstvu, ali je to nemoguća varijanta u ovom trenutku i zaista neće biti iznenađenje. Evo, ja ću biti slobodan da kažem da igram s jednim timom u Posušju, a da igram sa nekim drugim timom ne mislim drugim timom Sloge, nego različitim imenima protiv Zrinskoga, jer ja mislim da minimalno treba 72 sata igračima između utakmica. Nama drugi put, evo, nije se izašlo u susret, neka hvala onima koji odlučuju, nema veze, mi idemo dalje.
Uradit ćemo mi, ja mislim, dobre stvari i u Posušju. Ja cijenim izuzetno kolegu Ćorića, vidi se da je Posušje ekipa koja ima glavu i rep. Mi vrlo dobro znamo da smo neslavno prošli u Posušju u prvenstvenoj utakmici. 4:0 smo izgubili na toj utakmici gdje je prvo poluvreme bilo izuzetno dobro. U drugome smo brzo primili nekakve golove iz kontranapada gdje su oni jaki u tranzicijama i sigurno da ćemo morati voditi računa o tim stvarima. Ali isto tako pobijedili smo ih ovdje na domaćem terenu i ja mislim da zaista se u ovom dvomeču, da će to trajati 180 minimalno minuta plus sudijsko vrijeme, da će to biti prilično neizvjestan dvomeč i idemo optimistički, zašto da ne, ja sam to najavljivao i pred Gošk, da me interesuje kako će ekipa igrati na gostujućem terenu u ovoj polusezoni. Rezultatski smo odlično prošli, Gabeli smo prvo polovrijeme izuzetno dobro igrali, ako budemo na tom nivou u Posušju, ja mislim da ne bi trebali imati veliki problema, ali naravno ako dozvolimo njihovim, pogotovo njihovim srednjim i veznim igračima i napadačima da se razmašu, ako dozvolimo njihovim bekovima iz drugog plana da nas napadnu, da nas zatrpaju loptama na Pavkovića, na Bobana, na Mandić, već znamo, vrlo nezgodan igrač u tranziciji. Rozić mali dobija priliku od kad je otišao kapiten Begić. U svakom slučaju Vrgoč je zabio gol iz prekida u Tuzli. Mislim stvarno da imamo ozbiljan zadatak, ali ja vjerujem u svoje igrače i kažem, mi ćemo tek danas poslije treninga se potpuno opredijeliti da li ćemo uopšte voditi neke igrače, jer već sam rekao u prethodnom mom izlaganju, ne želim da niko tu smatra da ja nekakav tražim alibi, daleko od toga, ja samo navodim činjenice da je nama drugi put onemogućeno da nam se da jedan dan kao normalnoj ekipi, uzimajući obzir da imamo daleko putovanje i mislim da pošto nema srijede u sljedećoj sedmici da se to moglo nama izaći u susret, ali evo nije i zato ćemo se spremati na ovako kako možemo. Nadam se da će put proći kako treba, nadam se da niko neće u toku dana i večeras dobiti temperaturu, jer je evo Franko Dadić 2 dana od kad smo se vratili iz Hercegovine imao visoku temperaturu i ne znam još, doktori će mi tek referisati pred trening danas apsolutno na koga mogu 100% računati, a šta ću sa ovim rovitima. Tako da još jednom ponavljam, idemo ambiciozno, idemo napraviti rezultat za revanš i idemo pokušati da i drugo naše gostovanje, a slijedi ubrzo skoro za 10 dana i sljedeće gostovanje, a to je Širokom Brijegu, isto tako u Hercegovini slijedi nam, znači daleki putevi, vrlo malo vremena za odmaranje, ali znajući da mi imamo i poteškoće pomalo i oko treniranja, uzmejući obzir da evo radi se naš stadion uveliko da se što prije osposobi, ali mi imamo malo problem i s treniranjem, tako da smo stalno u autobusu. Izdržavaju to momci, ja im zaista želim i evo javno sada dati pohvale i samo konstatovati da imam pravu grupu momaka koja zna šta želi, zna šta hoće i vrijedi i koliko vrijedi, tako da ćemo, nadam se, mi iz stručnog štaba naći dodatne nekakve resurse u izboru igrača za pojedine sad utakmice u ovom zgusnutom rasporedu, da ćemo najbolje kako možemo to dovesti do kraja, jer zaista imamo neskriveno, imamo ambicije da se zadržimo u prvenstvu tu bar gdje smo i mislim da dobrim putem idemo, a ovaj dvomeč, kažem, s Posušjem, on je svejedno 50-50 su šanse, ja to prihvatam tako i plasman u polufinale bi bila istorija za fudbalski klub Sloga Dobe.